تماشاوانên hêja îro em ê piranî li Amedê bin li wê derê me şu mîtîngekî berfireh heye ji bo amadekariyên ji bo aştiyê mêvanê me hene Bilal Gulden rojnamevan ji Amedê wê merabe nivîskar Rojan Hazim wê merabe Mamoste Rojan Hazim merheba bixêr hatî gelek spas roj baş ve şan baş hêvîdarim tu başî tenduristiya te li cî ye gelek spas dikim hêvî dikim hûn hemû jî başin Malatê ava Bilal Gulden tu çawanî gelek spas em mîna gula geşin Ez zanim tu yê biçî meşê ev me şu mîtînga we li Amedê ev di çarçoveya vê pêvajoyê de cara ne mîtînga yekê me ne beriyan haçê bû bawer dikim li Stenbolê niha partiya Dem Partî û DBP Partiya Herêmê Demokratîk ku betir xebatê xwe li Kurdistanê wek partiyeke Kurdistanî betir zanîn pêngavek ve destpêkirin navê vê pêngavê ji civînên aştiya civakî û azadiyê yanî temaya wê slogana wê aştî û azadiyê ya herî muhîm jî niha ji Kurdan ev e di vê çarçoveyê qonaxa vê pêngava ku hatibû destpêkirin hemleya ku hatiye destpêkirin da sê mîtîngên navendî didardixin yek Stenbol bû heftiya Buhurî li Esenyurtê beşdariyekî gelek Kurd ew Buhurî qediya lê niha îro hemû çav li ser mîtînga Amedê ne piştra jî Çukurova Mêrsîn li herêma Çukurovayê wê li Mêrsînê mîtîngek pê dixistin lê ya Amedê helbet muhîmtir e ji ber çi muhîm e ji ber ku di vê konaxa ku em ketinê vê pêvajoya ku em ketinê da du navendên girîng li Tirkiyeyê yek Ankara'ya yek jî Amedê helbet weka ku hevserokek giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan digot hatta îro her kesî digo riya Yekîtiya Ewropaya riya çareseriya demokratîk li Amedê re derbas dibe îca dibêje em Ankara'yê ji datînî kêleka Amedê lê Amedê helbet siyaseta Kurdî artık e peyama ku wê ji raya giştiya Tirkiye û cîhanê rafîne muhîm e lema em mîtînga bi temaya aştî û azadiyê tê daxistin hefteyek 10 roj bû xebata wê dihatin daxistin xebat bi dawî bû îcar em vegere ser meseleya muhîmtirin wê îro Bilal bi desturete niha nûçeyekî gelekî xemgîn li ser ekranê hatiye nivîsandin nizam bala telê ye rojnamevan hevalê me Ezîz Köylüoğlu şehîd bû di encama êrişa dewleta Tirkiyeyê ev bû çendikû çend hevalê me rojnameger wisa dibin hedefa dewleta Tirkiyeyê bixabin bawer dikim te jî nas dikir bi te re jî xebitî bû Ezîz belê bedran bi rastî jî her agahiyekê wisa xemgîn ku em dibîstin gotin gewriya mervan dadimîne û ziman li merva lalûte dime yanî helbet dema ajansa nûçeran adî jî de dîha beriya were girtin Ezîz Köylüoğlu nûnertiya hewlê li Slêmaniyê dikir salên dûr dirêj rojnamegeriyê dike pêwendiyê me hebûn helbet min nas dikir mixabin îdî vê dewletê serê me kiriye adet ku du mehêv carek mixabin ku ji ber êrişên wê agahiyên xembar û xemgîn dikevin destê me serê civata çepemeniya azad sahibe serê gelek ev jî paradoksekî ye tam di vê demê de ku em basa aştiyê dikin basa lehvatinê dikin wisa êrişên terorîstî pêk tên jalî dewleta Tirkiye ve merûv çawa pênasê bike nizanim ama bedran ha li ser agahiya xemgîn ku baro bêje destpêkê da em mirvat kare bêje ku rojnamevan li Bakurê Kurdistanê Tirkiye dixwazin ku ev pêvajoya ku 10 salên dawî de bêhna wê teng bûye nefes lê hatiye girtin pêşî lê be bi şert û merc werin guncavkirin ku dikarin şert û mercên azad de qetin nên girtin nên bicavkirin heta rojava li başûr nên qetilkirin her dawî jî ji xwe hûn zanin du hevalê me rojnamevan li Enqereyê serî li wezareta dadidan ku her rast devê Abdullah Öcalan bibîstin çi dibêje fikr û nêrînê nivîçinin ji bo Kurdistanê Tirkiye rojhilata navîn tewayî dinyayê wê çi agahî bide ne riya şandayan becarê riya rojnamevan ev serlêdan tên nirxandin helbet girtib wergirtin û serlêdanê wê çi encam jê dek ve emdan lê bes ya muhîmtirin ev e gelê Kurd destnîşan dike dibêje gavên şêmber gavên pêbawer bixin dilê me ku em bi we bawer min tabii vê peyamê dekî de dewletê de îktidarê
آشتی و آزادی حسرت بسالان آگلی کرده هلبت اما خالقا مهمش بوی گلی کرد مروت کاره بجه چل پنجی سالن داویده آشتی قش ده بکردادن نکد راسته کرد هر روزی بهترین هر دمی بهترین جبوی و قناق جبوی و پیواج و آمادن جبوی کو آشتی و آزادی وره میسوگر کردن با کردستان گلی مجد بجه به لیدرین خود برایبرین خود باورن ام به پارتی خود باورن افغان داویجن لباس حتی نه اقتدار گاوی که شنبر ناویده ام توازن کو اقتدار گاوی شنبر باویجه قوه چاقه ام ایدی باور بگن کاوی شرط مجن آشتی بکنن ایرو نظام هنر نچن وجبو هاتن چکرن کوشانده امرانی جوی تنبیه میتینگه بله اباگای نهاتی زلال کرن هلبت و پیامن کو مساجن کوش به میتینگه جرای گشتی را ورن اشکره کرن یک آزادی رو بره پکی افلا اجرا نباشد تو مجا آزادت کارب برولا خرابه یادن آشتیا جواکی و آزادی میسوگر کرنا به که تابی هلبت حقین کردان مافین کردان و دوستن وانا گلندن ام بندست ورن میسوگر کردن دوی چارچوبه دا هم و لسر هفیتنا برای پکی افلا اجرا کده برن هم جی بانگاوی دیروکی مهمه هفسرو که گشتی دم پارتی تونجر باکران بانک آخافتنا خدا گفت که افلا اجران یا باز دستبات یا پشتی و بانک دیروکی بکه چابو گوی همو کسی لسر به بانک گلک مهمه و دوی بانک دا چه و اجران چه بانک لعالیه بکه چه بانک لطایبتی لعالیه دولت بکه اویا مهمه مروت کاره بجه که گله کرد و دوستن گله کرد نتویندن این لطایبتی کردستان دچین نه بچه که به چهار چوان به چهار گوهان بنده به داخلیانی نه هلبت اجبر به که ایرو میتینگ مهمه و جاره قدرت گله کرد ایرو دوی میتینگ دا و بانک اقتدار بکه ام دوازن کون همو مافین ما گره کم میسوگر بکن ون آزادی میسوگر بکن جبر که 2 ساله کمپانی آزادی توای جهانی بود چتکی گردونی لو ما دبی که اف آزادی اف برخوردان تکوشینا بو گردونی اكو ام بيجي كردان دست بكر او دوست كردان بردوام كر دبي وره ميسوگر كرن اگر کو اقتدار دبي والدا قاب ابجر شرط مرجن ازادي ورن گنجاب كرن البته گلی کرد و ام بيجي سازي دست گين گلی کرد سیاست دموکراتیک رخصتن دموکراتیک زوبا آمادنش بوده کی شخص سالانش تکوشناوان اوی کی ولی بلال tam millet çawa fikre tu nava civakê dayê tam divê demê de ku hêviyên wisa hene ji îqtidarê ji desthilatê ama tam berova jî muamele heye êrişê ser rojnamegeran dikin li Bakurê Kurdistanê hevalên we ê rojnameger tên girtin êrişê ser Rojavayê Kurdistanê hê jî dewam dike û her wiha li başûr jî şergelekî giran e millet çawa şîrove dike vê yekê بدن بدران اولا من özgür der rojnamevan bul medine karubarên xwed kir karubarên serkeptî dikir nûçeyên gelek baş çêtkir raya giştî agahdar dikir do tenê ji ber hincetekî pûç û bala hatiye girtin çi ye te li ser sosyal medya dijîtal te Nazım û Cîhan Parvekê ew hevalê me ku Rojava şehîd ketin yan jî jena mesele tenê ev vê dikin hincet rojnamevan helbet şekli meclis zehmet dixebtin lê bes ام بيجن زحمتي وام بيجن طوفان المازم سليمه دهاتن لا ام بداتين عليكي ام بيجن هلبت ازاديا گلي كرد اشتيا جواكي جهر تشتي بيوستره يعني ازادي ديمقراطيك بون اشتي نهوك نانو اب فرست ديتن هلبت گلي كرد بياما خدا يعني ام مثلا حبتي جار قد نبه از لكولانان hep peyvinan dikim, röportajan dikim. Evde hemen de bir de ez veyeki vek raporsiyej, vek anketek işi dibinim. Yani ez haftane biçil 5 kesana, biçil kesira da axibim. Çiye tuzani? Dibêje hewlê êrişên li ser rojnamevanan, siyaseta demokratîk al Bakurê Kurdistanê rakin, tecî ji binî rakin, şert û mercên azad li İmraliyê guncavtir bibînin çêbikin. êrişên li ser xweş û birayên me gelê Rojava bi taybetî gelê Kurd û hemû gelên Rojava ku li wê derê modeleka çareseriya demokratîk netewa demokratîk bûye nimûne ji bo cîhanê rawestînin
دبی ام ایرشن لسر آخ و اردنگاریا کردستان تقاض نوازن وان راوستینن و که بده سکناندن و چاخه محسه واهیه مخاطب جارسری و دیارش خواه بانک دکه برا باقن که اوچ دبیجه بانگا ویچیه اوچ بویه که چی دبیجه لمخابن برواجی بی مثلا روزانه کردستان ایرش هلا ترکیه و امش کومن پارامiliter یengردایی و تنکرن روزانه پرسین سردگرده مالان با کردستان ترکیه چندن روزانه وانان دابجن زندانان نه کس دواره آزادی فکر و رامانی دا خو ifade بکه چالگی دین آستن کرن ای وقتی که اب هبه لو ما گله کرد بشه که اب پیماجش مرا صمیمی نای ام بندا گاون شنبر رو گاون پی باور گلک سپاس ام دبینن که برزان ایسو نها هاتیه ما مستبخیراتی روز باش فدران چاونم باشن مالتی آوا گلک باشه ما مستبرزان ایسو بحث کرمه گوتم بیلال پیشی بشینه جبر که چه میتینگ آمده کاریان دکه بشو پینجی بیلال جبلی و مشو میتینگ آمده هاتیه پلان کرن و لکیجان هرمن ترکی چه بیانه آشتی تنه نه وظیفه کردانه پیکانی آشتی البته جواکا ترکیه جی هر چند هیوین جواکا کرد و هیوین جواکا ترکی جهف جدا بجی دبه هر دو جواک به هفره بکه من نوع حرکته چونکه وسا هاتیه نشاندان کو مینا جواکا ترکی البنده کو کرد چکا داینن و مسئله خلاص به اما يعني جواكا كرد البت لبندا تشتين جدايه ما في وان ان تويل هوليه دبي ورق قبول كرن ورق جارانتي كرن دستور بنكهين ده مشو ميتينغ ويل كيجان هرمان فيك ورا جبلي آمده بله بدران يعني شوي في محاسبات ده صالية حركات وتفجير الشيخ سعيد بقدر 100 صال بيقوده لكو 100 صال كرد به هر آوای هاتن تن شکاندن تن انکار کردن و رد کردن بریا به işte بریا به رد و انکار اتبه کو اولی رد و انکار کردن جهولی رابه همو مافی وانتوی چه زمان چه مافی دموکراتیک چه مافی ناسنامه چه مافی چاندو کلپوری و چه مافی سیاست دموکراتیک اراده خو اولی اول میسوگر کردن Elbet yani Kurd beje 5 sala 100 sala şuanca aştı ve azadiye amadene dibet rojekji peyve aştı ve demokrasi ser zamanı me kim ne bu ya le mühimdirin elbet rojavay Türkiye yani be peşengiya kongre demokratik amacın hedeki kongre demokratik Türkiye ve amacın خباتکی سیوانی دمشینه جبوی دموکراتیک کرنا ترکیه البته نه مرسین استانبول ترابی مثلا که انقره İzmir ترابی مثلا که لید بل ترکیه جی اولی اوشت مرجع سیاست دموکراتیک ورن افرانن کو ایریشن نجات پرست ورن راوستاندن ایریشن دش کردبونی ایریشن دش گلان ورن راوستاندن کو سیاست مدار سازی دزگین دموکراتیک دامو دزگین دموکراتیک کارمن باکوری روجاوای ترکیه چلی دریا سپی چل دریا رش چل اگه چل مانوی چل آناتولیا نابین سیاست بکن دبی کو اولی اف زمین ولا آماده کرن اولا مسوگر کرن لی البت حشمندیا آشتی کوره آشتی کرن وره آش کرن وره باش کرن و باش کرن و آرامی تکرن ابتو که اولی پیوسته bu civaka Türkiye ku bu salane habura gele Türk kabul naked ev yekitiya ittifaq ve yekitiya Kurd Türkan birden mühime li jaraka nesfazım dubara bejim pevajoya ki gelek kelejane gelek amde arife ki mühim dane ku ev divi pevajoya berkubamçe bangek çava ali rebere peki apta öjaran ve vej bu raya geçti Kurdistan Türkiye ve cihani vere daim çabu be herkesi liser ve peyama öjaran Malatya Bilal Gülden hevaleme rojnameger ev biçe meşu mitinga la amede bişopine eme bername be mamuste rojan hazımra budominem be tabii berdamam xabertu borine az xatir jor faz rast eri başa Bilal iştira serkeftin dixwazim u şkerema xra lxa muqatebin spas zmevan israftum xatir tebe gelek spas bu tevlibunete başa تماشا فنيجا ما مستر روجان هازم ام هما بتبدو منن تو
زمینه آشتی لباکوری کردستان امزانن هیه ملت کرد حقیقتا جی برچیه تی آشتیه تی آزادیه اما ev روش لباجرین در این ترکیه چقاس هیه زمینه آشتی چقاس آنها آماده لترکیه از بنی گلک سپاس بری کو از برسوا پشتوا بدم گلک بخم کتم با شهید بونا عزیز پیلوغلو از نزدیک و نازدیکم خمه که مازنه سر مدیای کردستانی بلا ساخبه سر کسو پارو مالباتاوی ساخبه سر خلق کردستانی ساخبه گلک بخم کتم با شهید بونا عزیز پیلوغلو مخابن و بحث پروسس کر ام دبینن اف پروسسا کو لباکور لترکیه تیت مشاندن مخابن کو لگوری نورمن ناونتوی نامشه ترکیه شابلونک آماده کریه دسری خدا و دخوازه مردنا و شابلونه دا بدرکی و ببه اجبر هنده نزالالیه که شولیتیه که البته شکل دانینه که خلق کرد بدل انگلک مزن دانه تکوشینا آزادی ده و ده انجام ده دخوازه بگه آزادیه و البته گاوا آزادی پیک هات آشتیجی ده پیک بیدن لبلی ام دبینیم که دوی پروسسی دا دولت ترکیه بزاوان تبعیه کردستانه هل گرتیه بین ابلوکای و دناو و ابلوکای دا دخوازه لحو هاتنه چه به اوه پارادوکسه که گلک مزنه البته کرد دخوازن آشتی چه به البته کرد دخوازن داوی لشر به لبله اف پروسس آشتیه کو هجی ناوجی نهاتیه دانین لسر و پروسسه کرد گلک شنی و کادری خواه تمیز و پروسسه و کی آشتی بناو دکن اونجبر کوی جدن کرد دخوازن بگینا آشتیه لبل دولت ترکیه و پروسسه و کی ام بناو دکن بناو ناکه دولت ترکیه گلک وکیلی دویجه گوتنه که بلکی دیپلوماتیک ام بکار نینن لبل تسلیمیت دخوازه تسلیمیت پاستنا تسلیمیت لگوره ناوروکا پروسس انجام ناده اش برهنده خلق کرد البته تخوازه اف پروسس ده قازانجا ملت کرد و ترک دا بداوی به لبل حق خلق کردجی هیه کو دا خوازش دولتا ترکیه بکه اف گاوا کو ام به هفرا ده باوه جناوه ده گاوه چیه جبر هنده اف مسئله حقیقت ده چارچوه یا ام بیجن مدیاتیک دا نکاره به آخفتن و بناف کرن جبر هنده طرفین به مسئله به طایبتی بر پرسیارین پیشنگین دوزا کرد کردستانی لازمه به مسئله دناف خدا زلال بکن و لحیویه دولت ترکیه نبینن چه ناف دادن سروی پروسسه دوی واری دا تشتک هیک و پروسسین 2013 وره طرف کرد دبیجه هم پارتین لگال هم پارتین مشروع او امبیجن دینامیکین سیویل دبیجن ما اراده یاخوا تسلیمی öcalan kiriye öcalan li imraiye gava hareketa kurd irade yahwa Sparta ambition Sparta öcalan hinge ev mesele tene dimine navbena öcalan u devlete Türkiye'de u devlet Türkiye'yi danışlandın ende gel öcalan tamamiyen bloke kiriye vakti hevditin anji ev tayindike hatta de mesela tespitkirina heyet andajı farskirine ki liser Kurdan dike. Ciberinde tarafı Kurdan bu taybeti hem partiya legal hem jî hem binav bikin. Serokatiye keje ki
دوی واری دا لازمه طرف خواه ناوه که دانه سر وی مسئله و چارچوه یا وان هفدیتنان زلال بکه هم کجه که مامسته روژان لگوریت داخویانی داوی یا مراد کرایلان تیره خونه زلال بو بله گوترین کرایلان گوترین جمیل بایک دوی مسئله دا gelek zalalın niyet axwa gelek pak û temiz ifade dikin. İşber ku ew jî dibêjin ku mesele zalal nîne. Hingê lazım e tarafê Kurd lêheviya devleta Türkiye nebîne. Devleta Türkiye tamamiyen di nav ablukayê da dixwaze vê prosesê pêş da bibe. Ev li goreyê standartên hevdîtinên dinyayê jî ne maqûl e. İşber hindê gava ez bahse nezalaliye dikim tarafê Kurd zalale. Lebele divê tamamiyen li ser metodên devleta Türkiye rêkeftin neve. Devleta Türkiye wekî me got çarşoveya xwe aşkera kiriye dibêje Öcalan bila tamamiyen tasfiyeya hareketa xwe bide û mesele xilas dibe. Mesele wisa xilas nabe. û xelkê Kurd em dibînin li hemû bajarên Kurdistanê destekê didine vê prosesê. Lebelê li Türkiye'ye, bajarên Türkiye'ye em bêjin divî warî da hareketeke ku destek dayîna giştî nayê dîtin. Ew hemû dibin manipülasyona devleta Türkiye û dibin manipülasyona hukmetê da lihêviyene ku Kurdan çek danaye û adeta şer xelas kiriye û heta vekirî dibêjin Kurd teslîm bûne. Ji ber hindê lazim e ev ewrên reş û tarî bêne belav kirin. û yadî jî bi taybetî keceke lazim e digel dînamîkên Bakûra Kurdistanê gelek vekirî konsensûsekê çêbike. Gelek vekirî rûne. Bêyî ku bifikre kîjan partiyên Bakûra Kurdistanê تأثیر آوان یا سیاسی ارگانیزه بون آوان لاوازه یان خورده بی فرق جدایی همو دینامیک این باکورا کردستان دوی واری لازمه به هفره کن بون هم دبینن پشتی که اف پروسس دست بکر لآمده گلک گروپین پارتین کردستان کن بون دیتنین خواه اشکرا کرن بس اوه تیرانا که بطایبتی کجه که gelek vekili lazım e digel dinamikên Bakûra Kurdistanê navê wê çi dibe bila bibe konferansek dibe an kombûneke diyaloga navxweyî dibe lazim e zûtirîn wext kombûneke bi vî rengî pêk bîne û deklara bike û bêje em Kurd û Kurdistan pêk ve daxwaza me çarşoveya me ev e em vê yekê ji devleta Türkiye dixwazin. Yani wekî li Rojavayê Kurdistanê çawa ku ev pêvajoya nû dest pê kir li Sûriyê yek rêziya Kurdan şert bû Kurd bi şiklekî hatin cemhev civînê xwe pêkanî ji bo ku daxwazê xwe ê netewî daxwazên xwe ê heremî bikaribin bigînin rêveberiya navendî. Yani aynı şeklî hûn dibêjin li Bakur jî divê çê bibe. Ev civînên Kurd. Bi destûrete mamose em btera bidomînin ve cümleye Bakûra Kurdistanê dinamîkên Kurdistanê ji bo hevdîtina digel devletê ya Öcalan kes muhalif nîne. Herkesek destekê dide Öcalan û vê prosesê. Li belê keceke lazim e Bakûra Kurdistanê zûtirîn wext gelek vekilî digel hemû dinamîkên Bakûra Kurdistanê sivîl siyasî küçük mezin û ji bo vî rûraya giştî vekilî konferanseke kombûneke pêk bîne û divê piştî vê kombûnê lazim e deklarasyonek bête belav kirin û muhatap hemû xelkê Kurdistanê ye. Da ku divî warî da devleta Türkiye bibîne ku mesela ne tenê mesela KCK yan PKK ve tange. Xelkê Kurdistanê pêk ve daxwaza wan ev e û em mecbûrin vê bibînin. Divê Kurd xwe li ser devleta Türkiye divî warî da farz bikin û nemîne nav şablona devleta Türkiye û lazim e bi vî şeklî ev abluka bête belav kirin. Gelek spas.
aynı pırsı brez berzan ayso bepırsın kaj Rojava Kurdistan'e hun bikijan hevi bikijan çavi li proses edinlerin ve vajoya ku ben bastıkın mamuste berzan. روز باش بدران دماوا و دمات مشوان هیجا خوش به براستی بسری دست خازم ببیجم سری گلی کرد ساو به شهادت عزیز کویلو ولو راستی جی یعنی اولی که روزنامه گری گلی که هیجا بو گلی که خودی کده که گلی که مذبو و بر همه وی بنرخبون در حق روجاوا دا گلی چرا مدید براستی براستی گلی کرد ساو به سری تبگر آزادی ساو به دالی روجاوای کردستان دا پیواجوی که ایرو هاتی دست بکرم به تایبتی به شکل وی داوی که درد که به پیشی آمده هری داوی مدکارم ببیجن روش وی چرچو بیده بگشکی هیدیه که گلکی مزن ہے پشکریه که گلکی مزن جالی روجاوای کردستان ہے و گلی روجاوای کردستان ہے و حتانی حوالبند گلی کرد لروجاوای کردستان لباک رجلات سوری همان دمه دا قال يعني تفكر الديمقراطية كود هندري سوري ده هنا بهديه كي مازال لبي بواجهت نرن كوبه فرصته كي اشتيا كي نوراجي اشتيا كي دومدار دا دروجلاتان نافيندا جبركو يعني براتيكا قركرنه و براتيكا كومكوجيان و براتيكا سياسات مقريج كو هري بتشاف تيدي تنجي كو هري بتشاف تيدي تن ايرو اردنگاریا یا جغرافیا روجاوای کردستان و کروجلات سوریه و همان دمه دا مرد کاره ببیجه یعنی روجاوا د فرقه ویده یا بدران کو یان شرکی لپیشا شرکی مزن ہے یا پیشا آشتی کی مزن ہے او اپی واجو کل به سروک عبدالله اوجل راحتی دست پیکرن یعنی هیوین آشتی کی مزن دده پیواجو بی شکلی مرد کنه و ساد کرتی ببیجه بد يعني تشتكي دجي هي جوا هردوجي ببرسم نها حتى كو الدولة تدل خم كورنية ونبي جاءت ست سالم بروجي كي منها بمفاسز وعاصملتكم وتنبكم لازم البروجي خد بسر نكتم جي اوروبي از نيتا خويا باش نشانه ودن فازم گوهرینه کی پک بینم مدف جو پروژه خو حلاندن اتونه کرن اسیمیلاسیون بردایه مدخوازم بوره له وجبر کمکوجی کو حتی نه هم کرنه ما تشتی کو ان سریوجی لیبورین دخوازم و چی ایجابی که ازبک گلو دروشه کی وسدا بهتر صمیمی نه به ما مستروجان و ما مستبرزان هون کیشان برسن بدن یعنی از نخوازم دی هم مشخص هر سیجید کردن صحبت کرد برام مستروجان کتر ما مستروجان gelek spas Pekbercan. Esbeni mesela Bakur devleta Türkiye'de gavadijime bes kir. Dve prosesi da sadasat zalalnine. Programı kevan heye. Ev ve programa xwe li ser me dixwazin farz bikin. Programa wan çi ye? Tamamiyen siyaseten û askeriyen xwe tasfiye bikin û werin rûnin. Gotineke amiyaniye lê ez dixwazim dubare bikim. Devleta Türkiye dixwaze me wekî lazan lê bike li Bakûra Kurdistanê. Hûn dikarin bêjin em Kurdin û her Hind. Laz jî dibêjin em lazin û her Hind. Lê ne mafekî kulturî heye, ne mafekî siyasî heye. Statû em difikirin. Devleta Türkiye ji bo me qet statûyekê nafikire. û aslen dije. û vê yekê gelek vekirî jî serî heta binî ji çepê wan heta rastî wan vê meselê dibêjin. İşber hindi devleta Türkiye dibî warî de zalale. Devleta Türkiye dibêje muameleya we gelek vekirî bin bo we gotiye. Divê em Kurd xwe zelal bikin. Em nabêjin em maksimal programa xwe zelal bikin. Divê em jî konjonktürel hereket bikin. Paradigma nû ev e esasen. İşber hindi paradigmaya nû çi ye? Bi salana em dibêjin. Öcalan vê gavê dibêje paradigmaya nû. Paradigmaya nû elbette em nikarin vê gavê parametreyên vê paradigmaya nû bi temamî bêjin. Em mecburin li hêviya beyanata Öcalan bisekinin. Gelo Öcalan dê çi bêje? û ev e giring e. Lêbelê heta ku Öcalan beyanata xwe bi vekirî dide bo bîroraya giştî em Kurd gavadî jî me got keceke bi serê xwe têra nake. Digel hemû dînamîkên Bakûra Kurdistanê ji jûtirîn wext lazım e destê xwe jî xurt bike. û konferansekê an kombûnekê bike
باکوور کوردستان خلک کوردستان چه دخوازه مینیموم ماکسیموم دوی چارچوبه خو زلال بکه و بده بیرو رایا گشتی ابد دست بزاوانه توی یا کورتی خورد بکه حتی ده دست اجالانجی خورد بکه برانبری دولت ترکیه اجبر هنده دولت ترکیه حقیقت گلک زلاله و سیاست خویا عادتی یا ترادیسیونل یا 100 سالی ملیم فرق جداهی کنینه فرق جداهی اگر الا هبه ام دخوازم بیجن دبیجه تمام هم کردن برای المین کردن جبه زیدتر حال حاضر تشتکی نادان نبر کردان هنگی چه مینه دستیمه دا یان ام دوی قبول بکن و اوه تشتکی باش نینه هنگی دوی ام ناوا مالا خواه رو بر بکن پوزیشون خواه زلالتر بکن و ام جی خوالسر و پروسسی بارز بکن اوه گلک گرینگه و کرد لازمه و یکی بکن نتنه لباکوری کردستان جی اف سیاست خواه آسد سالی که مباس کر که جناب تجدویجه اف لسر روجاوه کردستان جی فرضی که یعنی معامله که آنیه سری کرد باکوری کردستانه دینا سری روجاوه کردستان جی حمیر کردن لروجات نوین جی بردان ایسوتو چه ودنیری یعنی دولت ترکی حتی لخواه مکرنه حتی لیبوری نخوازه عفو نخوازه شکرده حتی بیان نکه که دف جوه سیاست خواه بردایه کرد چه ود کرن باوری به دولت ترکی بینه بله بدران يعني تشتين هما مستبحثة بارامترية هري كود الدما داوي ده أساس خلط وبيش تكافي وأساس ب يعني سرپرشتيا دولة ترك هري زيادة بيجي بسرپرشتيا AKP بيش تكافي بارامترية فاشيزم يعني نجات پرستية راستيجي نجات پرستية كي بري خلط دما داوي ده بيش تكافي و نافا قالن هري مدى قطب لشماكي يعني بيجن جروب يعني وكي جروبونه كي بر هيز هي وكي جاري بليان ميناك مثلا د سودي دما بيشكتني داوي مرو بنره هري داويشتا وكي AKP اساس بو سياسات تبديغ سوري دا وكي بيجي ما اساتيك برچوش بروي ما في ما هي ام حمي قال دين هندري سوري دا بريا هتشه وهذا بند و انكار بكن وبشخو علوي ايدي ميناك مثلا جبو علوي ايدي جهه وان دسود تنه ما في كوم كوجين همبري علويان شخد دسته هتشه ايدي غريداي عدالت وبخت هتشه شخت علوي به ليش قصب بكوجج بالنابيكو دستك انا ريجما بريوه بيرو قتل عام برمز مثلا لحمصه لجندي علويان لجندواري حمايه الهمان دم يدام بيجن لآلي بحر السبية سوري قتل عام مازنت بيكون همان دم مثلا همان تشتام مثلا بأساس بالنزكاتي وبهشبندية آكيبيرا لهمبري قال دينجي مثلا بيجن دورزيد بخواكي سني قبول بكن ور النافا ما مثلا كرد خواكي بيكو ببن طرفك سياسي شخور تكو توك دكارن ور النافا ما هري داوي قوت نشت جولاني قوت يا برسكريكي ما بكردارة تنيا جبو ما يعني برسكريكي كمي نتوي بكردارة تنيا راست بيجي جبالكو جيجري ويد نافا هيتا شهيدا كردكي جي ألسار السنية جي روجهلاته يعني ايه دينا مثلا كردي القاعدة وانا أفرد كرنا في ذهنيتين هندري مثلا هندري سوري ده همان دمي ده وكي بومباي كيجا دقيقة ممكنة بهمي كسالة بيش خستنا بارامترين فاشيزم هندري سوري ده أساس بخورة تالوكي تقينة كي جوياوي مسترد ده يعني دما أم ببجن دولتا تركو AKP سري ده د نزیکی چاره سریه مزل نبه ممکنه وکی سایکسپیکو کی نشخه او يعني بنجها وجد هندري رجلات نابيلا باش هاتي شكل سوري اساس يعني لوتكاي يكيك وممكن ارتدت افتخينا تشبه دم كينوج وسايكسبيكو كينو ممكن هري مدا بيتا قندن ودم يعني تركي جيج في سايكسبيكو يعني وين باراستي بيكو دم بشي وازكي ببجن تندرستي وسر اساسي ناس كرنا ما فين قالان سر اساسي ناس كرنا دوستانية كي خورت بقال كدرا كوكو پیش نخینه يعني تركيش سايكسبيكو كينن نپاراستيه يعني ايرو ام دهمان هر قيمه دا ام دبينن ايدي
همیناکش بو گله کرد ببیجن وکی جاره بره مثلا اشتامی قتل عامان وانا تک ببن هرن امی دبی دنگیا دیرو که دوانا تک ببن هرن امی قتل وکی تشتی رو کل بنداوات شرینه دبی لبن بجیبو لکوبانی دبی لگری سپید بل در دورات ندبی اشتامی همان شیوایان دوام بکن ایدی يعني ديروك شوية درباس بويا ايدي كو يعني هيزكي كردان هي كو تيكا منو هفالو دوستو يعني تيكليه كرداجي هي كو خب بباريزن همان دمه ده يعني خطبونه كي ناس كرنه كي ناس نمايا كرد رجي هي كو تكارم خبي بباريزن ايرو بريا هنك بيش خستنا تيكليه انشتا bu Uygur'e Çin'e rabini var sersinore Kurda deynen zaş Tacikistan, Özbekistan, cihadista binin sersinore Kurda deynen be kujerin hevrin xalaf rawaki Hatim Abu Şakra u grupe Sultan Murad u Süleyman Şah u grupen ku rastiji be waki şirketin istihbarat le Nijerya u le nizam le Afrika u le Hamid devre dünya jbu bercavade le Libya u le Ermenistan کسی که دستی خود قتل عام ده هجی سرسینور کردها دینش تا به کردان بنا تهدید بکن ایدی يعني ایدی خطری کی ونه تنش بو کردها جبو ترکیه بخواجی هد به يعني بهش يعني بهشبری بهش يعني بهش و بزانبون نزکتی کی چه بکو حریم قتل عام مستر به پاریزن و کسی کی ویج قتل عام نه پاراستی به بله ولی برزن باوردی پشتی هدیتنا طیب اردوغان و جولانی دیالوگ دنا برا قصده و هتشه ده زرار دیته به يعني هر قصد دمي بوري داش خو چاوی کوتی ده هتشه و جولانی به باکروج لاتی سوری چمت پرسن جبر کو دهن آژانسا ده هاته گوتن کو جولانی گوتیه دیالوگا ما کتبو آنها ملهب نکریه سن هن مسئله آنها رواسیه هستشت و هم تهدید جی تنکرین وزیری وانه پاراستنه دبیجه و سوریه به گولا خونه و اگر چکدانه اینن و اگر برای باز دیالوگ نینه سر ریا چاره سریه شدت و وره بکارانین باسطش مشتی و سا تکرین تم نزانم تو چه واشی رو بید کی؟ بله راسته يعني هاد دما جولاني لتركي بير او راغهاندنا تركي بشي وازه كي تشتي كو جولاني قلت يعني بشي وازه كي تشتي جولاني اللي بيجي بيشكشت كي دما كل دوري كي دينا بشي وازه كي دينا دما براغانا تركي رودنه جارك وقت نبي بد ورغره دا لغوري خو مساجا وي فورمول لكن له تشتكي ببجم جبو جولاني راستي كي جولاني هيا او جي جروبكي پر بچوكا د ناوا هته شيدا تام كنترول وانو تبجي وسا بريكو بيكن ريخستين كدنا تنه چند يعني ببجن جروبين جهاديستي اكود ناوانا ده هينيزكا مينا كز مثلا 5000 اويغور چينه هيا لسوري رو د بناوي هته شيدا تدگن 2000 اوزبكستان هنزا 2000 تاجكستان او تركمانستان هنزام جي دولة عربة دينها أو حزب التحرير هي أو تدي أو جروب جهاديستي ديني أنصار السنة إيه باشورو رجلاتها حزبي مكتبيان وحزبي إخواني كوكو برياس استخبارات إيران رهاتي شكل نافات شيء جديد يعني جروب بر جدا هي وشخيل جبلي جروب داعش يكون نافات شيء هاي جبلي إيدينه نا جولاني هر جاره işte أو جروب كي بيشش كسي تاني هنا أو هنكي حول ددن شتل جوري معنا وسا إليت معنا حتى تشقاتي تكلية وان بريخ سنكرنا وان تشقات خورتنجي أو جينا ديارة آلي كي تركيش قد تهديدات ديوانا بيجيش تابون بيا مناكن وشوا أو جروبي هاني حميد دستين بدانا هاري داويش تا عمر تشيفتشي أو كو نافي ويتي ناس كرد مختار تركي د سوري داد بجازي بريا ويرا تكلية يعني هنا جروبي جوا قطب كم هذا الهمبري و سكن بقرنج برويج بو جولاني خطر كد بنو تهديد ده آلي دينه ده يعني دولت دينه جهان جولاني ديفيجن تمام باشه دولة ما فهم كل دولة حمي تركن استخبارات ميتش خو قال لك خو تيرو دشام ده ما فهم كل دولة وانا جيش كان بس جبير نكد تجي يعني جبير نكد يخستن اكيد ده اطنا دولتي ده تتكيجا الاستاد يعني جبر بيو امجي يعني جباتا نابنا تويج الهمبري وجهاني تبداو كيدينه يعني تهديد كيدينه ده بيشت تلغوري برجواندين سوري بيش نكبي ام جيت قاربن وجهوله راكج بركود ليسته
يعني حقوق نافدولتي دستك دي ودما بخزن حقوق نافدولتي بيش هم كان ويبكن جبر وياوي تدبيني داخويانين هذا الشيء مثلا جارك دبيجن شتا بكردار ايام بقصديره ثاني يعني شكل شارستري سياسي نما امي يعني قال لك خوين برجش تامي شربك انت شربكي وكي تبيشا ما دوجي يعني وبحسكر دوجي او شخنا بيبي ابو حسن 600 او سلوكي او خاش خدي يعني بناف وزير باراستاني جولاني ایروجی يعني دو ایوارجی جاره کنی داخوین دایا گوتش تجبو قصده به پیواجو کی درجه به معجله نکنم دیالوگ نبره مد دوام ده کم دیالوگ به پاریس يعني داخوینی چوت دن نه تموس داخوینی خو هبدو نکن داوود قاسم واجب بيجم هيزه کی هته شی کنها لهمبري باكر رجلات سوري شربكه تنه جبر ویاوی ترکیه کته دوره شوازه اشته وكيل بن بجل لديرة زوري لقالك عليا هقول داني قد كيكو لهبري كردان اورجانيزاسيون كي بكيجبر وياوي مثلا تركبي صفحين ام بجرو بالين تبنج باكي فيسبوك وتويتر يعني اكس قالك عليا دينه تشوفيت كفيت دنيري حمي وسا كاسينكو ماتريال انتي يعني انتي كرد يوسا فاشيزم كي عربي هول دن همبري كردان بيش بخين حمي تدنيري فيكن حميد برنگی کی رنگان جی ترکی دا تیم ریوا برن اولدان ترکان وی هي حتی نی قالك جارشته حکام فیدان جذبارم بشکل کی بشوازی کی پرزلال گوت اشتاد گوت ام باور دکن حکومت انها یا الشامی وید قارب شرط يعني مجبور كردان چاره سر بکه يعني به شوازی تفدگره ترکی هول ده يعني بريا حکام فیدان ده بريا ابراهيم خالد ده بشخه يعني بيتري كهرن ایرو بهتری هرن قیصری و ترابزونه بهتری ویتن شامه حکام فیدان جی ابراهیم خالد حد اما روزکاری روزکنال و درن جبری تمثیلجی وانی یکسر لودری هی سروک استخبارات لشکریه ارتش ترک همه دومدار لشامه و در دور شامه هولدانی ما گشکی هنه کدریا دیالوگ دنابرا قصده با رجلات سوری و شامه دا بگرن ده همان دمه دا زخته کی دین اجنب دولتی هی که اف دیالوگ دوام بکه چرچوبه بیرنگیه بدن گلک سپاس حواله برزان مامسته روژان هازم اگر گوتنی تل سر پیواجوی لترکیه تونه به هم دکارن در باسی روژاوی کورسانی به فقط مرف کم نه سر کیجان زمینی و بریا خسر و حکمت ناوندی شامت کارن لهبورن ازمنه مثلا سوریه البته گرک گرینگه حتی هم دکارن بیشن yani دوی پروسسا با کرداجی ده رولک گرینگ بلیزه مثلا سوریه و حتی ده تاثیر لسر گشتی بزاوانه توی یا کردستانی بکش برهنده مثلا سوریه و مثلا روجاوی کردستانی دا دوی ام همو گلک بدتای و گلک بدقت لسر راستن نه دوی ام قبول بکیم که جده هزارو ام بیجن 12 وره تکوشینه که خورد بدل هاتیه کرن بدل نازن هاتنه داین و دست کفتک چه بویه دفاکتو خسریه که ال روجاوی کردستانی لیبل دوی ام قبول بکن ادیس هشت قانونا پیشین 8 دسامبر ادیس سوریه که نما سوریه که نو لبرمایه و دوی سوریه نو دا دینامیک نافخوایی حاکم نبون دینامیک در و تأثیردار بون که سوریه که نو پیک هات اش برهنده حال حاضر دناو فرمیت سوریه دا قوت هری ارگانیزه کردن دولت سوریه وکی لسر اتنیک گروپ عربان هاتی ارگانیزه کرن وگاوه بلاو خویایه لبله ده انجام داشت برکو دولته و گلک حساب و کتاب مازن انا لسر خلسر پیارا دیگره جبرهنده اوه جدو آلیا و هم اوانتاجه که هم دزاوانتاجه که درد خپیش کرده کرد لازمه و پروسسی براستی گلک بدقت تعقیب بکن وکی ما گوت یعنی دستکفتیه مهنه لبله ایرو ایدی پشتی هشت قانونا پیشین لازمه ام پلان و پروژه نو دان نبرخواه دینامیک نو درکت نمیدانه سوریه ایرو
رولا امریکا هيا رولا يكتي اوروبا هيا رولا فرنسا بريطانيا هيا لرولا هري مزن يا اسرائيل هيا حتى دبهورينا سوريا دا ام دكارن بيجين دناو ديناميكن دنيا دا رولا اسرائيل يا هري پیش بو گاوا اسرائيل دستو چنگو پرن ایران برین و قد کرن خویا بو کش خواه سوریه نامی لجبر که دستکدار رژیم شامه دولت هری مزن ایران بو ایران دنار تخیبین خود هاتیه عادتا ابلوکای کرن و به تأثیر آوی نمایه که برهنده ده سوریه انو دا دینامیک نافخوی چاوا ده تأثیر دار بن دینامیک نرویجی ده تأثیر دار بن دینامیک نافخوی حال حاضر کرد هنه لبل دوی ام لخواه بنیرن کردستان آمه روژاوای دا یکتیه که ام لحویه نمخابن حتی ایروش پیک نهاتیه و اوه صعافه که مغزن ازوی بپرسم نامستمیج tam دخواست ازورم سروی مسئله نها دیالوگا کرد کیجان آسته دایه دو امپی حسیان که انا کسه جوی کوالیسیونا که ترکیه پشکریده دا جوه قطیه tabi ابتی چواته و باندورا ویل سر روجاوا سر دیالوگا کرد çıkart چی ben میزنم آنها کیجان آسته دایه دیالوگا نبرا کردان ده از بله دیالوگا روجاوای کردستانی حتی هشت کانونا پیشین مخابن لاواز بو حتی مروف دکاره بیجه بلکی نبو بس پشتی هشت کانونا پیشین ایدی کرد دبینن کو دوی پروسس آنو آواکرنا سوریه که نو دا دوی ام دناف خدا یک بن کو ام بکارن لشامه خدان پیزو قوتو دسلات اشبر هنده هبونا روژاوای کردستان دو تشتان دوید ام لبرشاوی خواه بگیر اونو خوشه دور بکن یک مونوپولیزم دو مونیزم مونیزم ده سیاست دا در امکان ما تنگ دکه و ما تنگاو دکه دگاو آویتنین محتمل سیاست دا اشبر هنده روژاوای کردستان اشکرم خرابان هر دو گوتنه خواهنه که ویکه جبو باشتر وره فهم کرن؟ بله روژاوای کردستان ام دزانن کو پیده هیزا دسترات داره لی مخالفت اکجیه لازمه پیده حتی ایرو دسترات تاخوه دومان دیه چه ایرو پیوه لازمه دیگر اپوزیسیون رونه و لحف بین هم دسترات هم اپوزیسیون لازمه لسر سیستم کوالیسیون که نتوهی پیک بین و پروگرام خواه زلال بکن و به هفرا برانبری شامه پوزیسیونی ور بگیرن گلک وکیلیه اف مونوپولی دویجو هولی رابه یعنی همی هیز نکه و دسته یعنی پارتیه کی دخیر دوی روژاوای کردستانی کوالیسیون شده کوالیسیون ملی شده و اوه نایوه مانایی که پارتیین هی ین دستلات و ین اپوزیسیونی دی پوزیسیونی خواه دست بردن آن دی پوزیسیونی وانش دست بچن اوه نایوه مانایی کوالیسیون هر کسی که لسر پوزیسیون خواه لسر پروگرام خواه لسر برجواندی نتوهی دی پروگرام که هفگرتی پیک بینن جبر هنده ایرو مزنترین ضعاف همه روژاوای کردستان و سوریه که دولت ترکیه بطایبتی و گلک جدی بخواه بکارتینه او لاوازی همه یا نبخواهیه اجبر هنده یک ثانیه لازمه امون دانه کن هفدیتنین سرمونیال و هفدیتنین مدیایی تیرانا کن لازمه کردین روژاوای مطلق هفگرتنه بکن اگه ام دخوازن برانبری و شوونیزم عربی نو لشامه به رونشتی ancak به هفگرتنی ام دکارن خواه سروان بدن فرس کردن اون دبینن که برزان جی بحث کرد رونشتن سر کرسی شامه لیش دوی وان تشتکی خیره در ناکوه دوی ام خواه سروان فرض بکن اگر ویگاوش دستی وان به او ده لشکری انجی ایریشی روژاوای کردستانه بکن اشبر هنده دولت ترکیه و پوزیسیون خواه حاکمیت لسر سوریه دخوازه ده علیه کردان دا به پیش بخ اشبر هنده هکه ام دخوازن
استفادهش پوزیسیون اسرائیل ور بکرن هگم دخوازن استفادهش رول امریکا و فرانسا بریتانیا و یکتی اروپا ور بگیرن کو روشلار دنیای دا کنجکتور د له مدایه دوی ام اتفاق خو خورد بکن اوجی هفدیتنا مسعود بارزانی دیگل مظلوم عبدی گلک تشتکی پوزیتیوه لازم ام وی خلکی مظلوم بکن ام گلک خل دوی آسه نکن دیرو که دا دوی چی بویه چی نبویه او دی جه خو ام دویش بیر نکن لدوی ام خل دوی آسه نکن دوی ام ایرو لسر ایرو هورو کور بفکرن داکو ام صبحی خو گارانتی بکن ایرو چیه لازمه روجاوا و باشور دوی واری در رول که مازن دلیزن دوی ام قبول بکن دوی اکواسیونا پولیتیک دا رول باشور گرک گرینگه جبر هنده هفدیتنا مسعود بارزانی دیگر مظلوم عبدی دوی ام کنه هفدیتنا که سمبولیک نبینن دوی ام بنوی تجی بکن او رسمه که گرک پوزیتیوه لازمه نیوه کاوی رسمی ویتا تجی کرن جبر هنده دوی ام همو کرد بانگی مسعود بارزانی و مظلوم عبدی بکن کو زودترین وقت د مثلا روجاوای کردستان دا اتفاقه که هفگرتنه که کوالیسیونل چه به بشبر هنده از بیجم لازمه ام جه کمپلکس و کاپریسین خواهین شخصی و رخصنی خواه دور بکن حقی هیچ کردکینینه کمپلکسین خواه و کاپریسین خواهین سیاسی در اخواه میدانه ام همو لازمه برجواندین خواهین رخصنی و شخصی پاش باویشن و لسر برجواندی نتوایی دستی خواه بدنه جبر هنده گلک آجیله ام گلک سویک دبینن به مسئله مثلا روجاوا کردستان گلک آجیله اون دبینن دولت ترکیه هیچ ایرشی خواه بدست چتین خواه دومینه و دخوازه شامه خورد بکه برانبری به اگه ام جد خوازم برانبری شامه خورد بکن دوی ام پروژیک و پروبلم دناب خودا جمیدان راکن پروبلما هری مزن بتفاقی امایه اجبر هنده ام هیوی دکن بدپرسیارن روجاوای کردستان دستلات به اپوزیسیون به حساب و کتاب مشوک نکن حساب و کتاب مزن بکن حساب و کتاب مزن اتفاق نافخایی روجاوای کردستان باور بکن هک اتفاق مزن یعنی تویل روجاوای کردستان چه نبه دوی ام ببینن کو شام ده بگه انجامه کو دولت ترکیه وید خوازه هک ام دخوازن سوریه که اونیتر وکی دولت ترکیه دبینه یک ملت و یک دولت که مرکزی سنترالیست او وید خوازه شام جی وید خوازه جولانی منطق و مجی جولانی و یه اردوغان جهف جدانی نه هم مثلا سیاسی هم مثلا دینی ده جبر هنده اتفاق آوان هند بینن لمیدانه اتفاق آوان چیه؟ لسر تکبرنا امکان و دستلات و مافین کردانه و ورنگرتنا ستاتویا روجاوای کردستانه جبر هنده ناوی چی ده ببلا ببه هکی ام دخوازن دستکفتین وان هنده سالا و بدلین هنده مازن دست خدا بگیرن دوی ام قبول بکن بی اتفاق نممکنه دستلات روجاوای کردستان دوی حقیقت ببینه اپوزیسیون بچوک نبینه بچوک مازن کرد دوی دسته هفته بگیرن اجبر هنده کلیل اتفاق روجاوای کردستان ام دوی راسیونل بن حقیقت ببینن رولا مسعود بارزانی گلک گرینگ دوی واریده دوی ام لدوی بچن گاوا هفدیتنین یکتیان توی یا کرد چه دبون öcalan namere dikire bu Mesut Barzani namere dikir. O gelek takdire ke mazın ya öcalan beraberi helvesten Mesut Barzani hebu. İşber hindi dibe emrola başura Kurdistan'ı di ittifaka Rojava Kurdistan'ı da çave hale ne girin. Rojava Kurdistan'ı destilata Rojava Kurdistan'ı diber vakî bir fikre. Rola Mesut Barzani di yekitiya Rojava Kurdistan'ı gelek giringe o gelek stratejike. جبر هنده به ام همو کرد ویج مسعود بارزانی بخواستن کو رولا خوایا مزن یا پوزیتیف یا نتوید روجاوای کردستان دا پیگ بینه و وی هفدیتنا دیگل مظلوم عبدی تنل حولیر نمینه و او هفدیتن لازم القامش روجی نتیجه بده و روجک زودتر لازم کردن روجاوای لسر اساس کوالیسیونه که ملی پیگ بین پروگرام خو اشکرا بکن پوزیسیون خزالال بکن داکو اف لیز و انتریکای دولت ترکیه لسر شامه و اف ارشکاریا
جولانی و اکیباوی جی بیت بطال کرن کرد وکیلی دبیجن هم باسکن کردا دبیجن ام دخوازن سوریه یک گرتی لبل سوریه سنترالیست ام نخوازن اگه ام دخوازن سوریه که یک گرتی شه و لازم سوریه یک گرتی لازم لسر اساس فدراسیونی که و گاواش فدراسیونی دبیجن ناوی دبی ام خاله آسیه نکن ناوی چی دبی مهم نینه مهم سوریه سنترالیست نبه و دبی ستاتوی هبه برای خواب دنه اسرائیل گلک وکیلی دسته که دده داخازن درزیا صبحی گاوا سوریه که نو آوا بو درزی ده خدا نواف بن عرب جی دنا خدا نیکن سنی هنه علوی هنه جبر هنده مثلا سوریه هیچ کبر لبجی خانه رونشتنه هیچ نزلالیک هیا اسرائیل لبن گوه خواه سوریه که سنیست و سلفیست و سنترالیزم که عربی نخوازه اوه با ما شانسه که مزنه وانتاجه که مزنه جبر هنده دوید ام گلک جی هدف هنخواه بچوک نکن برانبری آخفتین جولانی و برانبری پوزیشن دولت ترکیه جبر که ام تشتکی نماخون نخوازن کرد بیشن ام سوریه که یک گرتی دخوازن لی سوریه که آدمی مرکزی سوریه که سنترالیست نبه و کرد بی خودان ستاتوی بن درزی بی خودان ستاتوی بن و پیک هاته اندی سوریانی بن ارمنی بن دوی خودان ماف بن دوی واری دا لازم ام برانبری رژیم شامه یا ایرو که دوی ام قبول بکن رژیم شامه گلک ستابیل نینه تام جه خدا نرونشتیه دنیا جلی دنیره که بر بکیجان آلیوه بشه همو دولت دنیای امریکا فرانسا بریتانیا اسرائیل دولت ترکیه هر کس آلی خواه دخوازه تاثیر سر به پروسسی بکن لیدوی ام جی تاثیر سر به پروسسی بکن حتی که ام دناب خدا یک نبن ام نکارن تاثیر بکن اگه ام دخوازن ستاتوی یا خواه چارچوه یا تنگ یان فره گریدای یک گرتنامه اگه صبحی ستاتوی که مچه نبود دوی ام سبب بهانه این درونه گرن دوی ام ناب خدا لی بگرن جبر هنده دوی ام لسر و مسئله گرک جدی بن و حقیقت از دیسا بگر مثلا هفدیتنا مسعود بارزانی و مظلوم عبدی برپرسیارن روزاوای کردستان تید گهن ام چد بیجن ام مسئله که سمبولیک بیجن مسعود بارزانی و مظلوم عبدی بنوی ام دزانن دوراوی ام دزانن و ام هیوی دکن اف مسئله گلک جدی بیتا دیتن و حقیقت ایرشن دولت ترکیه ام سویک نبینن پوزیشن دولت ترکیه ام سویک نبینن دولت ترکیه مزن ده فکرد مثلا سوریه دا دخوازه حقیقت سوریه هلگر بن دومیناسیون آخواه نسر دخوازه هلگر بن کنترول آخواه همو حولدانه وان اون لیبل دوید ام ببینن که امکان ما نکیمن پوزیشن اسرائیل گلک مهمه اسرائیل حتی که سوریه که کچ امنیت اسرائیل امنیت خو امین نبریناده و با ما آوانتاژ که گلک مزنه جبر هنده دوی ام گلک پسیبیست گلک ام رشبین نبن هیچ وقت لپیشیامه هیا هیچ نزالالی هیا سوریه مثلا اوه که ام خواه زلال بکن جبر هنده باور بکن هکه کرد لروجاوای کردستان اتفاق خودشی بکن یعنی هم دستلات و همچه انکشت بگوه هر چی دینامیک بین سیویل سیاسی گاوا کرد بسر پروگرامه که اتفاق خودشی بکن و بیش نشامه ام کرد اون و پروگرام ما اوه ماکسیموم مینیموم فرق ناکه مهمه و که کرد لسر کیجان پروگرامی لحب هاتن شکرم آخواه هونج خواه زلال بکن پوزیشن همه گلک وکیلیه شبر هنده داخواز همه جه کردین روژاوه کردستان اوه که بی حساب و کتابین بشوک بی کپریس و کمپلکس دوی همو بلا استثناء اپوزیسیون حتی دستلاته دوی اتفاق خود زودترین وقت اتفاق خودشی بکن و در کبن ساحه سیاسی هم ناو نتوی و برانبری شامه پوزیسیون خود بکن گلک سپاس مامسته هم آنالیز کور و هم جی پیشنیازیم پر گرینگ بون جبو روابط سیاسی روجاوای کردستانی 7 دقیقه داوی مانه بلکه 5 دقیقه اموی 1 دقیقه خوشیم بدن حوال بردانه ایسو گلک سپاس دکم با پروگرام و بدران مامسته تشکرم اخوره لسر اکرانی به شکرم اخوره
برنامه هین 5 دقیقه مایه بلکی گوتنه تداوی جه بنام میزانم بلکی کار بنرم برزان ایسول سروان شیرویت چید بیجه درباره روشا داویده کرم که برزان بله گلک سپاس راستی پرسپکتیف که ما مستر و جان گوتنی گلکی جانا وش خو پرسپکتیف هر کرد کی جبو برجواندی گلک کرد تفدگرش بو پارستنا گلک کرد تفدگره پرسپکتیف هر کسی نه گرینگیا دما يعني جكتنا رژیم بشار اسد وردا گلک تشتین کو حساب و ام ببجن اتفاق که هاتبون کرن راستی جی هاتبون بکرن بکتنا بشار اسد را هدیتن و نقاش به حمیت پارتی سیاسی کردی را ده هند روجاوای کردستان ده هاتن کرن حتی در وی روجاوای کردستان هاتن کرن به يعني به چرچوبه ده هات نقاش کرن اشته حیران ده دما بوری ده ببجن هولير يك هبو هولير دو هبو دهوك يك هبو دهوك دو هبو قال لك نقاشين واتفاقي بري هبو ده حزارو بسيه كامنا هناك الهفكرين سياسي هاتا شكرن ل اویا لگور شرط و مرجن پیواجوی کینو پیواجوین ویدا میبن ایرو پیواجوی کینو هیا ایرو هبون و نبونا کردان لگوری و پیواجوی به خویا کردن ببجن ده سازی و دزگه کردان هبونا خوا لگوری و پیواجوی نوی به تقص کرن یا به سر يعني بدوم دار كرن لغوري بيواجو كينو ونقاش كينو تشيل او نقاش هنا او بيواجو نجبو حركتي قاسي فرصتي خو هنا بهمان دمدا جبو حركتي جي تعلقيه راست نقاش مثلا بدري هم بكل كواليسيون ناف دولتي د السريده مثلا امريكا وفرنسا دا قال لك هول دانين بوزيتيف يعني اريني د تشرچوبه يكرنا يكريزيا د تکلیه د ناف برا كردو و يعني كرداب خب خدا هولدانه و پیشخستنا و تکلیه گلکی ارینی بون گلک نقاش هاتن چه کرن گلک ام ببیجن کنتاکتن دیرک يعني نقاش مباشر هاتن کرن همان دمه ده هدیتنا به برز مسعود برزانی را گلکی گرینگ بود و چرچوبه ده از باورم يعني هيرو يعني بنسازيه كي پر خرد هجبو يك ريزيا كرد لباكروجل د روجاوي كردستان د باكروجلات سوري دا دكشاندنا انا كسجنا و كواليسيون مخالفه يكب دمكي دريج بوكي بايتخت و اسطنبول و انقره بو يرو بكشاندنا انا كسجورد افيا مساجكي جرينج بو خویا دکه یعنی کسیجی و همه پارتیان کرد لبه داره زانن بتنبون د روشانی یا سوری دجبو هر کسی تعلقی کی پر مزن تیده ہے ده همه ده حتی مثلا ببیجن دمان بالا خوابدن باشور و جاوه کردستان افجی ہے یعنی قی باشور و جاوه کردستان باش تزانه کو نزکا سیست کسین جهادیستی کو حتی دمکی پر نزدیک لهمبر خلک باشوری کردستانی و لهمبر پارتیان باشوری کردستانی اولدان قتل عامی پر مزن کردن یعنی جولانی نجوا کسی ها نجوا کسان دور بو اکو مثل چاره او یک شباطه 2004 دا او قتل عامی مزن لهولی کردن جوانا ندور بو یعنی باشوری کردستانی جدی فرقه و خطریه کو هیدا خطریه کو کج در دوره چه دوبه جبو و سكنكي وي اريني هي حتى انها ل ستيكي يعني جرينجي هي د بي واجو دا يعني بكارانين وببلان كرن وبرنامج كرن بي واجو انو اساس رول هر کسی قاسي جرينجا لهين جبو هر کسی جي روشا بيشاروج زيد زلالبونه كي دي تنجبر و هر کس يعني هم انا كسيد بي دي بحساب هنكي هيدي لغوري هولداني كوكو لغوري بي واجوي يعني لغوري بي واجوي رخصني كي جدو بچه بكن چه چرچو بس کنگرکی نتوي كردي د روجاوي كردستان چه چرچو ديالوگن يكسر يعني نودا پارتيان بخواب هذا بيجي خازم ببيجم يعني ما مستر وجان بحثا وكر بحثا مونوبوليا سياست كر براتي الدفي علي دا يعني اوياج يكش بنكفتن بيد يعني بيد نبو مخالفتك كنا جيبو دسلاتار يعني نوار حرد يا دما واساس ايماجي كي شكر وكي كوم مونوبوليا ل شريكي خو افكاري خو دنافا يعني ريفبريا روجاوا كردستاني باكورجلات سوري دا يعني وساتم حق وانا يعني حق وانا جدا وانا
Gelek spas. Malawa ava mamoste Rojan Hazım em hatin daviye bername gotini te davi tune bem xatir bixwazin ji temaşevana. Ez beni gelek spas dikim ji bo vê program pêvî dikin Kurd û Kurdistan bikehe armancaxa. Mala te ava temaşevanên hêja Gülden Rojan Hazım Nivîskar berzan İsveç çavdêrê siyasî merabûn wexta ku ji me re ve qatistin bi dawî bû bêhêviya rojên xweş azad.